Sanibonani, grade 11, grade 12 students. So, yena uyabona-ke la, u-part 2 manje lo engikwenzayo. Okay, so siyaqhubeka-ke noku-understand-a le equation le because iyona nto nje oyidingayo kuma-function. Alright, and then ku-part 1 sikhulumile ngo-A, ngaleya variable yo-A. So then saphinde sakhuluma ngaleya variable yo-P ukuthi iyokwenzani. Manje sesizothinta leya variable yokugcina manje le ewu-Q. Okay, u-Q wethu uyayishiftisa noma uyayimovisa ini igraph yethu ye-parabola. So iyamuva manje iyaphezulu noma iyamuva iyaphansi. Ubani owenza lokho-ke? U-Q. Okay, so siyambhala-ke laphaya phezulu u-Q. Nanguya u-Q. So ngoba imuvisa nje yaphansi iphinde futhi iye phezulu, lokho sikubiza ngani? Sikubiza nge-vertical shift. It's a vertical shift. Okay, asiboneni-ke ngoba ngathi khona inkinga evelayo la. Okay, i-vertical shift-ke la khona igraph yethu siyithola ihamba iyaphezulu imuva. Then isuka kuleyo position yaphezulu noma isuka ku-position iyephansi. Okay, cela ukuthi ubuke lana-ke. Sizo-check-a nje ama-sign e-value ka-Q. So sizoba ne-bullet point yokuqala la khona sizobe sibuka i-sign ka-Q ukuthi mangabe i-positive kwenzakalani. I-sign ekalokhuzane i-value ka-Q mangabe i-positive kwi-equation yakho, and then soqala nje sibhale ini i-Cartesian plane la ukuze uzoyibona kahle lento engiyishoyo. Sinama-x axis nama-y axis. Okay, nayi i-highlighter yami la. Right. Okay, so mangabe-ke i-value ka-Q i-positive noma ine-sign e-positive, right? Kusho ukuthi i-turning point yami isuke ikuphi lapho-ke? Iphezulu kwama-x axis. Yes, iphezulu kwama-x axis. So kuleya portion leya i-turning point ye-parabola leyo-ke. Turning point isuke izoba phezulu kwama-x axis. Okay, asiphindeni futhi siye ku-bullet number 2. So siphinde siyibhale futhi i-value ka-Q. Mangabe futhi usuyifica kwi-equation yakho isine-sign enjani? E-negative. Kusho ukuthi i-turning point yakho igraph yakho uma usuyidweba, right, kuzomele manje ibe below i-turning point, ibe below ini? Ama-x axis, ibe kuleya portion leya. So ungayifica-ke ngapha ngaka-right turning point yakho noma uyifice kuphi? Ngaka-left, but nje okubalulekile ukuthi ibe below noma uyifice phezu kwama-y axis but ibe below loya line wani? Ibe below loya line wama-x axis. So yeah, so ngizophinde ngibhale-ke la ama-notes amancane la eceleni, right. So thi ngibhale lana ngithi below x axis. I-turning point yakho i-below ama-x axis, ngapha i-above ama-x axis. Okay, so usuyakwazi-ke lokho-ke, usukubonile, right. Asenzeni kanjena-ke. Asihambeni siqhubeke futhi sikhulume ngani? Nge-value ka-Q. Okay, siza manje la, sizothinta manje la khona i-value ka-Q isi-increase-a nala khona i-value ka-Q isi-decrease-a. Lana-ke ku-straight kuqondile nje la. So ngicabanga ukuthi uzosheshe ukubona. I-value ka-Q mangabe i-increase, igraph yethu iyamuva iye phezulu, right, it moves upwards noma it shifts upwards. Okay, so kusuke kwenzenjani-ke lapho-ke? I-value ka-Q isuke injani? I-increase-a. Okay,
Uma ngabe i-increase-a-ke siba nani ne-upward shift yani eyegraph noma eyeparabola. Upward shift. Igraph yethu ila khona sithi yenza njani? Iyamuva iya phezulu, right? Siphinde sibe no-bullet number 2. Bullet 2 lana i-value ka-Q iphinde futhi yenze njani? I-decrease. Uma i-decrease kwenzakalani-ke? Siba nani? Ne-downward shift. Igraph yethu manje siyamuva iya phansi. It's a downward shift. Alright, so asenzeni si-illustrate lento ade ngikhuluma ngayo la. Ngicela ukuthi uyibheke kahle-ke. Sinama-equation awu-2. So number 1 number 2. Okay, sine-equation yokuqala ethi y is equal to a into x minus p squared plus siplaza nobani nje? Siplaza u-1. Okay, siphinde sibe ne-equation yesibili ethi y is equal to a into x minus p squared plus, okay, plus ubani? U-2. Okay, ngicela ukuthi ubuke lana. Kwi-equation yokuqala i-value ka-Q iwubani? Iwu-1. Kwi-equation yesibili i-value ka-Q iwubani? Iwu-2. Okay, kusho ukuthi yenze njani-ke? From equation 1 to equation 2. I-value ka-Q yenze njani? I-increase-ile. Okay, asiqaleni njengamanje siyodweba i-graph noma i-parabola ezo-corresponda nale equation yokuqala. Okay, asenzeni kanjena-ke. Sodweba ama-Cartesian plane awu-2 la. And then Cartesian plane yokuqala ne-Cartesian plane yesibili. Ama-x-axis, ama-y axis. Okay, so asihambeni-ke phezulu sekuma-notes, okay, iwona lama-notes la kumele siwabonge njengamanje. Nangiya ku-equation 1, so siyodweba ini? I-graph yakhe. Right, okay, kunama-notes aphezulu ekumele siwabuka. I-value ka-Q injani? I-positive angithi ku-equation 1 iwu-positive 1. So ku-equation 2 iwu-positive 2. Okusho ukuthi i-turning point ye-graph yethu kumele siyidwebe kumele ibe kuphi? Kumele ibe sihambe siyo-check-a-ke, kumele ibe above. Masi-check-a lama-notes lawa, kumele i-turning point yethu ibe above ama-x-axis. Okay, asenzeni kanjena-ke. Because turning point yethu kumele ibe above ama-x-axis kuleya portion, nangapha futhi iphinde ibe above ama-x-axis. So siyayibhala-ke manje igraph yethu. So nansiyana-ke igraph yethu. Kuthi ngiyidwebe la. Noma uthi ngenze kanjena, ngizoyidweba nje kanje. Okay, so i-turning point yami iqondane nale value ka-y elingana nobani? No-1 la. U-1 lo. Okay, siba no-1 sibe no-2. Nangapha siba no-1 sibe no-2. Okay, so ngicela ukuthi ubukisise kahle-ke la. So nansi i-turning point yami iqondane nale value ka-y iwubani? Iwu-1. Okay, so ngapha masidweba futhi igraph yethu. Siyayidweba manje but i-turning point manje siqondane ne-value ka-y iwubani? Iwu-2 la. So nansi i-turning point yami-ke njengamanje, right? So iqondane naleya value ka-y iwubani? Iwu-2. Igraph yami kahle kahle iyashifta manje. Isuka kwi-value ka-y iwubani? Iwu-1. So uyabona ngithi lokho. So nansiya i-value eka-y iwu-1.
i-turning point ihleli phe kwayo lowo layini loyo kuqondene ne-value ka-y iwubani iwu-1. So u-equation number 1 loyo. Equation number 2, nansi igraph yakhona. I-turning point manje isikuphi? Isimuvile yaphezulu ngo-1 unit. Angithi uyakubona lokho, isuke ku-1 eya ku-2. So imuve ngo-1 unit. Okay, so into eyenzakalile igraph yethu imuve upwards. So imuvile yaya upwards. Upwards. Kwenzakala, why imuve upwards? Yingoba i-value ka-Q ibi-increase. Okay, so sino-equation 1 lana, noma uthi ngenze kanje ukuze le nto uzoyibona kahle. Equation 1 ngithi i-equation yakhona bekubani? U-g of x. Equation 2 siba nobani? No-f of x. Okay, u-g of x ukabani? Uka-equation, nansi igraph yakhona soyidinotha ngo-J, leyana siyidinotha ngobani? Ngo-F. So igraph ka-G imuvile ngo-1 unit eyaphezulu. Yasikhandela igraph ka-F. I-equation ka-F nansiya yile engiyibhalile ku-equation number 2. So mawubuka-ke lana kuyenzeni-ke i-value ka-Q imuvile nayo beyiwu-1 ku-equation 1 siwu-2 manje kule equation eqeda ukumuva njengamanje. So increase-ile i-value ka-Q, so igraph yethu imuva yaya upward. So vice versa-ke mami si-decrease futhi i-value kabani? Eka-Q, igraph yethu izo-shifter iye phansi. Okay, asiphinde futhi sibhale amanye ama-equation si-illustrate lokho-ke. So sino-equation 1, sino-equation 2. Okay, njengamanje sizoba nobani? No-k of x owubani? Ozoba u-a into x minus p squared plus ubani? Noma senze kanje sithi minus 3 bese sizoba nobani-ke njengamanje sibe no-p of x is equal to a into u-x minus p squared minus 5. Okay, so asenzeni kanjena-ke, sibhale ini? Ama-graph, igraph ka-K negraph kabani? Eka-P. So dweba ini? Ama-cartesian plane awu-2. Okay, cartesian plane no-x no-y. So ama-cartesian plane awu-2 nayo lawa engiwadwebayo la, right? Iwona engizowasebenzisa-ke. Okay, sino-x sibe no-y, sibe no-x no-y, ama-axes lawo, right? So i-value ka-Q mangabe i-negative, i-turning point kuzomele ibe kuphi? Ibe below ama-x-axis ngoba i-value ka-Q isi-negative manje. So asenzeni-ke nathi, kuzomele ibe laphaya below ama-x-axis ngoba ama-graph esizowadweba njengamanje ane-value ka-Q e-negative. Okay, so sesiyakwenza-ke lokho-ke, sidweba ama-graph. So singaba ne-graph elaphayana for u-k of x. So singaba ne-graph ene-turning point elaphayana eqondane nobani? No-minus 3. Okay, uthi ngenze kanjena ukuze yonke into yami izoba lula. Okay, so sinobani lana? Sino-minus 3, lana sibe no-minus 5, nalana sino-minus 3, lana sibe no-minus 5. Okay, mase sidweba ama-graph ethu-ke, siqala ngokudweba i-graph eku-equation 1 uku-k of x. So nangiyana u-k of x wami-ke.
So une-turning point eqondane nobani? Ne-value ka-y ubani? Iwu-3. Ubani lona? U-k. So ugraph k of x. Bese sihamba siyodweba futhi enye igraph manje eqondane ne-value kabani? Eka-y iwubani? Iwu-5. Iwu-5. I-turning point yakhona, right? Iqondane naleya value leyana eka-y iwu-5. Igraph yethu eka-p uyayibona yini ukuthi ishiftile manje? Eka-k ilaphayana phezulu ku-3, eka-p iphansi. So igraph ka-k iyona-ke eshiftile yaya downward, yasikhandela igraph entsha okuyigraph kabani? Eka-p. So buka-ke la i-value ka-q yenze njani-ke? I-decrease-ile. Okay, nansi enye into okumele uyazi. Uma ngabe sibuka ama-values ka-y, uma ngabe siya phansi, right? Noma uthi ngibhale ngalokhu. Kuma-values aka-y, uma ngabe siyehla enza njani? Aya-decrease-a. Aya-decrease ama-values ka-y. Uma ngabe siya phezulu ama-values ka-y enza njani? Aya-increase. So mawubuka-ke lana-ke igraph yethu i-turning point yakhona yehlile. Beyiqondane no-y ophezulu isiqondane no-y ophansi manje. Kusho ukuthi beyehla noma beyimuva downwards igraph yethu. Masibuka nje i-turning point yakhona. Right, i-value ka-q yenze njani? Beyi-decrease-a ngithi nayo. Isuke kuphi? Isuke ku-position noma isuke ku-value ka-y ewu-3 yaya ku-value ka-y ewubani? Ewu-5. So yilokhu kade ngikubhalele khona lapha ukuthi uma ngabe i-value ka-q i-decrease-a iyashifta igraph yethu downwards. Okay, ya ngicabanga ukuthi uma ngabe usukwazi konke-ke lokhu-ke okubalulekile njengamanje okumele ukufunde ukuthi iwazi ukuthi ama-coordinate e-turning point uwathola kanjani uma ngabe une-equation le kanje, right? So sine-equation-ke le kade siyibhalile phezulu ethi y is equal to y is equal to a into u-x minus ubani? U-p, right? U-p and then close bracket ufake u-squared plus u-q plus u-q. Okay, uma ngabe une-equation ekanjena-ke ama-coordinate e-turning point, onke ama-coordinate angithi uyawazi wena ukuthi aba nama-brackets. Bracket elino-x, eline-value ka-x, ne-value kabani? Eka-y. So njengamanje sizo-check-a-ke manje ukuthi ama-coordinate e-turning point sizowathola kanjani uma ngabe sine-equation ekanjeya? Okay, so kuzomele siqale sithole i-value ka-x. Ukuze sithole i-value ka-x, right? U-x1 we-turning point no-y1 owe-turning point. Okay, u-x we-turning point simthola kanjani-ke? Ukuze sithole u-x we-turning point kuzomele sithathe lento elaphaya kuma-brackets sisolve ubani? U-x. Kuma-brackets sinobani? Sino-x minus p. Angithi uyakubona lokho-ke, x minus p uthi equal to u-0. X wakho ulingana nobani? No-positive p. Ngobani? U-minus p angithi usumtranspose-ile phela wamuva manje u-minus p. Ususele uya-minus p ngaka-left waya ngaka-right wafika waba-positive. So therefore u-x wakho we-turning point ulingana nobani? No-p. So uyabuya-ke manje ukuthi i-turning point iwubani? U-x wakhona uwubani? Uwu-p. Uyi-value ka-p is 2. So ukuthola i-value ka-y, i-value ka-y u-y1 we-turning point uyithola kanjani-ke? Isuke izobe ilingana ne-value kabani? Eka-q.
So usuyazi-ke wena ukuthi why turning point, why turning point. Okay, asenzeni kanje ukuze le nto uzoyibona kahle. Okay, uthi u-y wakho i-turning point ulingana nobani? Ubulinganisa ne-value ka-q. So u-y we-turning point, la kuno-y khona we-turning point uzofaka ubani? U-q. So ama-coordinates ani e-turning point wathola kanjena-ke. So sesingakubhala kahle-ke sithi sinobani? Sino-p is to u-q. So iwona ama-coordinates ani-ke lawa-ke e-turning point wathola kanjena-ke from i-equation yakho. Okay, yeah, masukwazi-ke lokho-ke ngicabanga ukuthi kuselento encane-ke nje esizoyenza kuphi? Ku-part 3. Angithi lona bekuwubani? Bekuwu-part 2. So ku-part 3 and then siyobe siyokwenza into encane and then siyaqeda ngani? Nge-parabola. So ngezinto okumele uzazi nje mangabe sikhuluma ngani? Ngale parabola ene-equation ekanjeya enjengaleya engiyibhale phezulu. So ngicela ukuthi ungifollowe-ke bese uyalakhaya namavidiyo ami. Ngiyabonga ukuthi ubukele ividiyo yami.